ni inkuru zigezweho ariko zikaba inkuru mbi cyane ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. Ubu tuvugana twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zongeye gutanga isomo cyane ku basirikare b'u Burundi. Abarebye imirwano ikomeye cyane bemeza neza ko na n'ubu hari imirambo y'ingabo z'u Burundi yandagaye mu mihanda ya Minembwe. Imihana itandukanye yari yagerageje kugabwamo ibitero bikomeye cyane n'izi ngabo z'Abarundi ndetse na Wazalendo, ariko twirwaneho yabashije kubahagarika ndetse ibakubita itababariye. Amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya twirwaneho cyongeye gukora ibitendo bikomeye cyane. Abasirikare b'Abarundi baguye muri imirwano ni benshi cyane, ariko nanone hari kwibazwa ikiri gutuma izi ngabo z'Abarundi zikomeje kugwa ku rugamba mu gihe 23 bavugaga neza ko ariyo yazihangayikishije itakiri ku mirongo y'imbere ku rugamba, yamaze gusubira inyuma kubaka ibindi birindiro bishya, ndetse twirwaneho ikomeje kugenda ikora ibikorwa bikomeye cyane birimo guhashyiza ingabo, nyamara benshi bakagenda babyitirira 23 ngo bari kumwe ndetse barakorana umunsi ku munsi. Benshi banemeza neza ko hari ingabo nyinshi cyane za 23 ngo zamaze kwimukira muri twirwaneho. Ibyo benshi bavuga neza ko izi ari inzitwazo za Kisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, ahubwo ari ikimwaro n'isoni bakomeje kugaragaza nyuma y'uko twirwaneho ingabo zirwanaho ndetse zidafite ibikoresho karabutaka nk'ibyabo, ariko zikaba zikomeje kugenda zirwanisha ubwenge n'umutima, zigakomeza kugenda zibakuraho ibitendo bikomeye cyane. Ubu tuvugana rero abasirikare b'u Burundi ni benshi cyane baguye mu mirwano ikomeye cyane yazindutse hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse cyari kiri kumwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Wazalendo, bahanganye ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya twirwaneho ikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe muri systeme z'imirwanire neza fotokopi ya 23 ya mitego itandukanye Abarundi bagwagamo, bisa nkaho bari kongera kwigwamo ku ruhande rwa twirwaneho, noneho bikaza guhumira ku marari kuko baba bagenda bazi neza ko ibintu ari amahoro. Nyuma y'uko 23 yaba yararekuye ibi bice, bumva ko ibintu bishobora kuza kuborohera, nyamara barahura n'akazi gakomeye cyane. Imirambo ni myinshi cyane, aho bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi harimo n'abakomeye bagera kuri 3 baguye muri ibi bice. Abandi basirikare basanzwe nabo ni benshi cyane. Abarundi babashije gukura mayiti zabo muri iyi mihanda nyuma y'imirwano, ariko hari abatabashije gukurwa muri ibi bice nyuma y'uko hari abari bandagaye mu bice byegereye aho twirwaneho igikontorora. Ibintu bivugwa neza ko ubu tuvugana imirambo y'ingabo z'Abarundi abaturage benshi cyane bayibonye ubwo bazindukaga mu mirimo yabo. Ibi rero bigakomeza kugenda bitera agahinda gakomeye cyane abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo ndetse n'abari ku butaka bw'u Burundi kwakira izi nkuru za buri munsi z'abasirikare babo bari kugwa ku rugamba. Ibi ni igisebo ndetse benshi bemeza neza ko ari ikimwaro gikomeye cyane, ariko kandi bakemeza neza ko ntacyo kubikoraho gihari nk'uko bigenda bigaragara. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo rero bakomeje kugaragaza neza ko aba basirikare batwirwaneho ngo bafite imbaraga zidasanzwe zitandukanye n'izo bari bitezweho. Benshi aho bahera bavuga neza ko 23 ngo iri kubakoreramo, ariko birengagije imyitozo ndetse n'amasomo agiye atandukanye bagiye bakorana, kuko hashize igihe kinini cyane bisa nkaho twirwaneho na 23 bari gukorana byeruye, kuko n'ubundi cyo barwaniraga ari kimwe. Ndetse 23 yatangaga support ku buryo bukomeye cyane ku bitero yaburizagamo byari bije Minembwe biturutse mu bice nka Puezero. Ubu tuvugana rero twirwaneho iri kubyikorera, ni nayo mpamvu aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'Abarundi barimo baratungurwa ku buryo bukomeye cyane. Byongeye guteza imyivumbagatanyo ikomeye cyane hakurya i Bujumbura mu nteko ishinga amategeko. Haravugwa itegeko rishya rishobora kuza gutorwa, ariko nanone mu nzego za gisirikare eta majoro iraterana ikanzura imyanzuro. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye akayirengaho agakora ibyo yifuza, kuko afite ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Kongo birimo kumwoherereza aba basirikare. Byo kugeza ubu bamwe mu basirikare bakomakomeye batumva ndetse bafata nkaho ari ibintu byo kugambanira igihugu. Ubu tuvugana haratumijwe inama ishobora kuza kuba mu masaha ari imbere, ariko benshi bemeza neza ko ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kuba mibi cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare bakomeye cyane barimo n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Prime Niyongabo bamaze kugaragaza neza ko batari kwishimira ingabo zabo zikomeje gutikirira kuri ubu butaka, nyuma y'uko bumvaga neza ko 23 nire kuri ibi bice biri hafi n'umupaka wabo bazaba bahakura abasirikare. Ibi rero siko perezida w'igihugu we abyumva, ndetse
ahubwo bisa nkaho mu minsi iri imbere ashobora koherezayo abandi basirikare ngo bajye gutanga umusada nyuma y'uko abo yohereje bagiye bahatikirira nimba rusange. Ibyo byagiye bishingurwamo ingabo z'abarundi byamaze kumenyekana, hari abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bashyinguye mu mva rusange, nyamara ku butaka bw'u Burundi bakagomeza kugenda babeshywa ko abasirikare babo ngo baturutse igisirikare. Ibi bikabwirwa imiryango y'abahoze mu gisirikare. Ibintu rero bikomeje kugenda biteza imyivumbagatanyo, aho benshi cyane bari kuvuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kwitakariza amanota mu buryo ubwo ari bwo bwose mu bijyanye no kuba yakongera gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa umwaka utaha, aho benshi batangiye kumutakariza icyizere bavuga neza ko uyu mugabo kongera kumutora ari ukwishyira muri risike, ndetse ko bisa nkaho u Burundi ntaho yabukuye naho yabujyanye. Ni inkuru zigaragaza neza ko Tshisekedi nawe akomeje kuzenguruka ahamagara umuyisi n'umugenzi asaba intwaro, ababwira ko afite zahabu ndetse n'ibirombe, nyamara ibice bavuga ugasanga bikontororwa na M23. Ubwo nuko ngo ni ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru nka za Rubaya n'inkengero zaho ahabarizwa amabuye y'agaciro mu bwoko bwa koruta menshi cyane. Tshisekedi rero agenda avuga neza ko afite ngo amabuye n'ibirombe byinshi cyane, mu gihe benshi bagaragaza neza ko yerekana ibirombe biri mu bice adakontorora ndetse binafite kampani akorana na M23 asanzwe acukura amabuye y'agaciro. Ibi rero Tshisekedi bikaza kugenda bimutesha amanota kuko agenda amurika imitungo adafite mu maboko. Ibyagiye bituma n'ingabo zitandukanye yaba iza Leta z'Ubumwe za Amerika yagiye asaba umunsi ku munsi ndetse n'iz'Ububirigi ntabigeze baza muri ubwo buryo ngo baze kumufasha nk'uko yabyifuzaga, dore ko we yagaragaza neza ko ashaka ubutasi ndetse n'ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika ngo bikaza kumufasha kwirukana M23. Nyamara Donald J. Trump, perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika, asa n'uwagiye umurerega igihe kinini cyane nk'uko benshi cyane bagiye babigaragaza. Ni imirwano rero ikomeje kuba Tshisekedi akabura icyo ayikoraho uretse guhamagara, ndetse aho nta yandi mahitamo afite ku ngabo ze zikomeje kugaragaza intege nkeya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya M23 mu mujyo umwe, bose ibimodoka by'intambara ndetse n'imodoka zipakiye abasirikare abandi bari kuri patrouille bagiye mbere, abaturage babakomera amashyi neza hafi na Plaine de Ruzizi. Amabariyeri akomeye cyane yamaze kuriturwa, bisa nk'aho abawazarendo ndetse nabo bafatikanya harimo ingabo z'abarundi bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya ku buryo bukomeye cyane. Intare zagarutse mu birindiro byazo, biraza kugenda bite? Ni agahinda gakomeye cyane ku ngabo za Leta ya Kongo. Ubu ngubu zamaze kubangira amakuru ingata, abaturage batuye muri ibi bice bamaze kwitera hejuru. Hari n'ibice bimwe na bimwe byerekeza mu mujyi wa Uvira amabariyeri yamaze kuriturwa. Ibi ndabikubwira kandi urasobanukirwa byinshi cyane impamvu nyamukuru M23 ifashe kugaruka muri ibi bice, ndetse urasobanukirwa ndetse n'ikihutirwa cyane kuri iyi imyanzuro ifashwe n'umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Nziramakenga Emmanuel, uzwi nka General Sultan Makenga, ndetse akaba yamaze no gutanga itegeko rikomeye cyane. Nanone ndakubwira neza ko ubu tuvugana hagaragaye abasirikare bo mu mutwe wa Twirwaneho bari gukora imyitozo idasanzwe. Bivugwa neza ko Twirwaneho yamaze gusobanukirwa ibyo yasize ibwiwe na General Michel Rukunda Makanika nyuma y'uko uyu mugabo yahitanywe na drone z'igisirikare cya Leta ya Kongo, ndetse n'abandi basirikare bo muri uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo bakomeje kugenda bafatikanya n'izi ngabo za Twirwaneho. Kugeza ubu Twirwaneho yagaragaye nyine irimo irubahiriza ibyo yasize ibwiwe n'abasirikare bari bayobowe na General Makanika, ndetse bababwiye ko batazemera gutega amajosi, ndetse bababwira ko bagomba kuzirwanaho kugeza ku mwuka wa nyuma. Kuri ubu hagaragaye imyitozo ikomeye cyane y'ingabo za Twirwaneho turi buganireho, aho hari hashtag ivuga ko bazahagarara ari uko hamanutse igitero giturutse mu ijuru. Ibi nibyo bari kuvuga. Ndakubwira nanone kuri izi nkuru, ndakubwira nanone ikijyanye n'urugamba rukomeye cyane, aho bivugwa neza ko muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo ni za Masisi ahongeye kugaragara igitero cya drone cy'igisirikare cya Leta ya Kongo cyarashe mu baturage. Nanone kuri inshuro ibintu byazamuye umwuka mubi ku buryo bukomeye cyane Masisi. Abaturage ndetse n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yongeye guhagurukira Tshisekedi ushobora kwisanga mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC ari gukurikiranwaho ibi byaha bikomeye cyane by'intambara.
N'amakuru rero asobanura ko igisirikare cya M23 cyamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane, n'umwanzuro wo kugaruka aho bahoze mu birindiro byabo kugira ngo bongere kubungabunga ibice bari baravuyemo nyuma y'igitutu gikomeye ndetse no gusabwa kubahiriza amasezerano ya Washington nk'uko byari byagiye bisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha kandi bivugwa neza ko uruhande rwa Tshisekedi cyangwa se Leta ya Kinshasa rutigeze rugerageza kubahiriza amasezerano mu buryo ubwo ari bwo bwose, ibyatumye M23 ibona neza ko isa naho bari kwikina agakino, ifata umwanzuro wo kugaruka amazi atararenga inkombe, ndetse byagaragaye ko abaturage bishimiye igaruka rya AFC M23 muri ibi bice bya Plaine de Ruzizi. Amabariyeri akomeye cyane yari yaramaze gushyirwaho n'igisirikare cya Leta ya Kongo ndetse na Wazalendo, asa nkaho yamaze kugenda riturwa, ndetse n'imwe mu mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira yari yashyizweho amabariyeri, imihanda ifunzwe. Abaturage baturuka mu bice bya kontoroganaga na M23 n'abaturutse mu bice bya Minembwe batemerewe kwinjira mu mujyi, ndetse aho basaga n'abashyizwe mu kato gakomeye cyane, ibyatumye n'inzara ikomeza kuvuza ubuha muri ibi bice. Ubu byose byamaze gukurwaho n'izi ntare za Sarambwe zagarutse mu tuntu twazo. Abaturage barakoma amashyi ndetse barishimye cyane, ariko Wazalendo ziriruka amasigamana, abo zinyuzeho zirasa zihutaza, ibintu bisa nkaho byabaye bibi cyane. Ariko bisa nkaho abaturage bamaze no kwakira ko intare za Sarambwe zongera gusubira mu birindiro byazo. Bamaze no kugaragaza ahahungiraga izo Wazalendo zirukankaga zihunga amasasu menshi cyane. No 23 mu bimodoka by'intambara, abaturage bayikomera amashyi, yongeye kugaragara imanuka igaruka muri ibi bice. Ibyo benshi bemeza neza ko ari intambwe ikomeye cyane yongeye guterwa n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo ku itegeko rikomeye cyane rya General Sultan Makenga, wongeye kwerekana neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo yasabye babikoze, ariko igisirikare cya Leta ya Kongo kikavunira ibiti mu matwi ku bijyanye no kuba bagira icyo bakora kugira ngo hubahirizwe nyine aya masezerano. Ibi byose byatumye intare za Sarambwe zitangira kugaruka mu bice byazo. Nanone inkuru zigezweho zikomeje kugenda zisirikira ni imyitozo, ndetse abasirikare bashobora kuza gukora pass out mu gihe gitoya b'igisirikare cya Twirwaneho. Ibi byose birashyira akaga mu gisirikare cya Leta ya Kongo, bisa nkaho kidafite backup y'abasirikare abari bo bose uretse kwishingikiriza ku bihugu by'amahanga. Ubu tuvugana Twirwaneho yagaragaye isa naho iri mu myitozo ya nyuma, hafi kuba bashyirwa mu gisirikare cya Twirwaneho. Imyitozo yakorerwaga Minembwe, bivugwa neza ko hari n'abasirikare ba M23 bagiye bakorana n'aba basirikare kugira ngo babahe amakosi ya gisirikare ndetse n'amafunzo akomeye cyane. Mu itsinda rikomeye ry'abasirikare ba Twirwaneho rero isa n'isa rishobora kuza kugaragara ryakoze pass out, basoje amasomo ya gisirikare bakagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi biraza kugenda bigerwaho, ndetse turaza kugenda tumenya update. Aba basirikare rero bamaze kurya karungu na morale nyinshi cyane, bavuga neza ko ibyo basize babwiwe n'intwari yabo yishwe n'igisirikare cya Leta ya Kongo ku kagambane ka General Masunzu Pacifique, wagambaniye umunyamurenge mugenzi wabo bahoranye mu gisirikare cya Leta ya Kongo, bikarangira arashwe na drone. Kugeza kuri ubu rero bisa nkaho igisirikare cya Leta ya Kongo mu by'ukuri cyamaze kugenda gishya ubwoba. Wazalendo bahiye ubwoba nyuma y'imyitozo ikomeye cyane, bivugwa neza ko izi ngabo za Twirwaneho zirimo zirasoza. Nanone Masisi habereye ibitendo bikomeye cyane, abasirikare ba Leta ya Kongo bongeye kurasa mu baturage, ibyafashwe nk'ibyaha bikomeye cyane by'intambara, byatumye imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ishinzwe amahoro ku isi yongera kwihanangiriza Tshisekedi, ndetse biravugwa neza ko Tshisekedi ashobora kwisanga mu nkiko. N'abaturage benshi cyane bongeye gupfa kubera ibi bitero. M23 ifatikanyije n'izi ngabo za Twirwaneho z'amadubu nabo bateguye igitero gikomeye cyane ku ngabo za Leta ya Kongo neza mu bice bya Poezero ndetse na Mikenke. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Kongo bamaze kurekura ibice ndetse birukansa amasigamana. Gusa mu byo babashije kujyana harimo ibifaru bikeya by'intambara ndetse ibindi bikoresho bimwe na bimwe byagiye bisigara muri ibice bitewe naho bagiye basangwa, kuko hagaragaye
igitero gikoranye imbaraga z'umurengera. Ubu tuvugana Mikenke ndetse na Puezero abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kuva mu birindiro nyuma y'igitero gikoranye imbaraga zikomeye cyane twirwaneho na M23 banyuze ku butaka. Babashije guhangana n'izi ngabo kugeza ubwo izi ngabo zisizeho ikimeze nka defense ikomeza kugenda ihangana ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira bitegure kuva muri ibi bice. Abasirikare bakimara gufata bimwe mu bikoresho by'ingenzi ndetse na bimwe mu bibafasha umunsi ku munsi, bagerageje guhunga ibi bice ndetse binyuze ku bari bari ku mirongo y'imbere ku rugamba baje kurekura basubira inyuma bakora withdraw, maze M23 iradivansinga bitewe n'igitutu gikomeye cyane. Ibi byaje gutuma abasirikare ba M23 bagenda bafata intwaro zagiye zitakaranzira ndetse abasirikare ba leta ya Kongo birukansa amasigamana, bisa nkaho bamwe muri bo bagiye banatatana. Tugendeye ku byagiye bigaragara, amashusho mato yagaragaye bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barimo birukanka amasigamana, ndetse hagaragaye kandi abafite amapeti makuru bagaragiwe na za burende, dore ko ari nabo banagiye mbere. Bivugwa neza ko ibimodoka bigera kuri 3 by'intambara byo byatwikiwe ahangaha nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo cyabonye neza ko kidashobora kubyimura ndetse ngo kibikure muri ibi bice, biza gutuma babitwika kugira ngo igisirikare cya M23 ndetse n'amadubu bataza kubifata akaba ari byo batangira kubarashisha. Izi ngabo ubu ngubu zamaze kugera neza hafi n'umujyi wa Uvira nyuma yo kwirukanwa muri ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe, by'umwihariko bakaza kwirukanwa Puezero ahabereye imirwano ikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo bakomeje kugenda bagaragara nkaho baciriritse kubera ko ingamba bari bafashe muri ibi birindiro ntabwo zigeze zigerwaho, ndetse byatumye nyine basubizwa inyuma ibirometero byinshi cyane. Ubu tuvugana M23 ndetse n'amadubu bari hano Puezero ndetse barahakontorora neza nk'uko bigenda bigaragara, ariko kandi haravugwa ibitero bya drone nabo bikomeje kugenda bibazengereza. Igisirikare cya leta ya Kongo cyanze gushirayo nyuma y'uko bakirukanye muri ibi bice, gisa naho cyamaze nacyo kwisuganya ndetse kiri gukora ibitero by'amadrone ya kamikazi, ibitero kandi bisa naho bigamije kuba byatuma izi ngabo za M23 zongera kurekura Puezero ndetse n'ibindi bice birukanyemo izi ngabo. Hagaragaye abasirikare benshi cyane b'ingabo za leta ya Kongo ngo birukanka amasigamana. Aha rero iyo ukimara gutera umugongo wo muhanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahita yadivansinga n'imbaraga nyinshi cyane kurasa mu mugongo wirukanka, ndetse biba bisa nkaho umuhaye uburenganzira bwo gukoresha icyo ashaka. Ibi nibyo byabaye kuri izi ngabo. Ni agahinda gakomeye cyane ku basirikare ba leta ya Kongo baguye muri ibi bitero nk'uko byagiye bigaragara, ndetse benshi bemeza neza ko umubare w'abapfuye kuri ubu ukigenda umenyekana, kuko hari abasirikare bakiri kugaragara bagiye bayobera mu bice bitandukanye, akaba ari byo bagwamo muri rusange nyuma yo kubura uko baza guhabwa ubufasha, yaba ubuvuzi ku bakomeretse. Nanone ni inkuru zemeza neza ko M23 mu bice yamaze kurekura hariya neza mu nkengero za Plaine de Ruzizi, ni ukuvuga ngo ni ibice bya Bijombo, ibice bya Kabunambo werekeza za Sange hose. Ahangaha abasirikare b'igisirikare cya Wazalendo bakomeje gukora amabara akomeye cyane. N'ubusahuzi bukomeje kuranga izi ngabo za Wazalendo, ariko kandi akagaragara n'abaturage bivugwa neza ko bashobora kuba bafite intwaro bitaramenyekana aho zavuye. Aba nibo bari guhangana na Wazalendo umunsi ku munsi. Abaturage bari kugaragarana intwaro ziganjemo ntoya ndetse intwaro zisa naho ari zo kwirindira umutekano, aho bari kurasana na Wazalendo ku buryo bukomeye cyane. Ibyatumye izi ngabo za leta ya Kongo zitinda no kuhashinga ibirindiro bikomeye cyane, bisa nkaho umutekano utaragaruka mu buryo bwizewe, kandi barakeka ko M23 ishobora kubatega uyu mutego maze ikagaruka ibacucumira muri iki kibaya, kuko bisa nkaho yabarekuye ndetse imaze kurekura iki gice yigira inyuma gatoya aho iba ireba n'ubundi ibi bice ariko itabikontorora. Ni ibice M23 yahoranyiza kubirekura ibisabwe ngo kugira hubahirizwe ibiganiro by'amahoro, ibiganiro bya Washington. Nyamara icyaje gutungura benshi cyane nuko Kisekedi n'ingabo ze ibyo bari basabwe gukora bo bakomeje kwinangira, ndetse ibisa nkaho byakomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero
rero haracyumvikana ibiturika bikomeye ndetse imbunda nini n'intoya mu bice M23 yarekuye. Nyamara mu gihe M23 yari hari abaturage bari batuje, bigaragara neza ko izi ngabo za wazalendo zakomeje kubajujubya. Ibitero kandi bikomeje kuba mu gihe ingabo za leta ya Kongo zigerageza kwambuka ngo zijye mu bice M23 yarekuye, maze ngo baze kwirasaho ibe yasubira inyuma, bisange bari kurwanira hafi n'umujyi wa Bukavu ndetse ngo babe bawigarurira, ariko biri kubagora cyane. Nk'ubu biravugwa neza ko arambushi hafi ya gatatu ikomeye cyane iguwemo abasirikare ba leta ya Kongo, bitewe nuko baza bari mu bimodoka by'intambara bashaka kureba uko bari buze gushinga amadefense hariya mwabira bice, bakisangamo 23 y'abateza ambushi kuko baba batangiye kurenga umurongo bagera mu bice isa naho ikontorora. Ni agahinda gakomeye cyane kuri izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje guhura n'uruva gusenya mu gihe ziba zishaka kwagura ibirindiro, nyamara zifatikanyije n'ingabo z'abarundi. Abarundi bohereje amatsinda akomeye cyane y'abakomando nk'uko bigenda bitangazwa, ngo ni abakomando baje kuba bafasha igisirikare cya leta ya Kongo mu gutanga umusada wo gusubira mu bice bitandukanye, ibice birimo nka Bukavu nk'uko babyivugira ubwabo. Namakuru atugeraho akomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye guhura n'uruva gusenya ku ndege za kajugujugu zo mu bwoko bwa Apache Rukobutazi. Izi ni indege zagombaga gukora ibitero bikomeye cyane Minembwe ndetse na Mikenke nk'uko byari byamaze kugenda bigaragara. Ni igitero gikomeye cyane cyari cyateguwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi nk'uko bari bapanze umupango wo kongera kurasa Minembwe nyuma y'amadrone atandukanye ndetse arimo kamikazi ndetse ni drone mbi cyane z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 zazengereje ku buryo bukomeye cyane aba baturage batuye muri ibice bya Minembwe, ndetse bikaza kuzengereza bino hakazi gakomeye cyane igisirikare cya Twirwaneho ndetse na AFC M23. Kuri ubu ngubu habaye igitangaza, M23 ifatikanyije n'amadubizi ingabo za Twirwaneho bahanuye indege yo mu bwoko bwa Apache, ni kajugujugu y'intambara ndetse itandukanye na zimwe bita Sukhoi 25, ndetse iyi kandi ikaba mbi cyane kuko birimo abasirikare bane, babiri ku mpande. Uko niko igenda, ndetse ibifitemo abasirikare bafite jomeri ndetse bafite n'imbunda ziremereye cyane, nibo bagenda barasa hasi uko iyi ndege ibizenguruka mu kirere. Aba kandi baba bakorana bya hafi communication n'umupilote uyirimo, ku buryo aho babonye uwo bagomba kurasa ndetse n'ibyo bagomba kurasa bagomba kubikora kandi byihuse. Iyi kandi rekura n'amabomba aremereye cyane. Iyi niyo kandi M23 ihanuriye Minembwe. N'amakuru agezweho yemeza neza ko AFC M23 ihanuye kajugujugu y'intambara y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Apache Rukobuta ni indege ndetse bivugwa neza ko yari yamaze gufata ikirere igiye gutangira kumanura iyi miriro y'amasasu y'urufaya ndetse mu baturage batuye hariya Minembwe ndetse no mu nkengero zaho, kuko iyi ndege ibizenguruka cyane ndetse ku muvuduko uri hejuru cyane. Iyo bibaye ngombwa iyi ndege irahagarara kugira ngo abashaka kurasa barase muri target yayo neza. Ibintu bigaragara neza ko ari imwe mu ndege zikomeye cyane, izi ndege z'intambara zo mu bwoko bwa kajugujugu ariko kandi zo mu bwoko bwa Apache. Ibi rero byamaze kugaragara neza ko igisirikare cya M23 cyamaze guhanura iyi ndege bidasubirwaho. Benshi bamaze kuvuga neza ko cyari igitego nanone igisirikare cya M23 kimaze gutsinda ku buryo bukomeye cyane. Induru zavuze Minembwe, iyi kajugujugu ikimara guhanurwa, abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kwirukanka amasigamana nk'uko bigenda abigaragara. Induru zikomeje kugenda zivuga, imirwano yo irakomeje. Minembwe yakomeje kubera ibitendo bikomeye cyane nk'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugenda bahunga. Ni inkuru zigezweho zemeza neza ko iyi ndege mbere y'uko ihanurwa hari hamaze gutangwa sinyare y'igisirikare cya leta ya Kongo ku bari bari muri iyi ndege, bababwira neza ko ubutumburuke bari kugenderaho busa naho butizewe, kuko abasirikare b'igisirikare cya M23 baherereye neza ahirengeye Puezero hafi n'umunara. Iyi ndege rero ntabwo abari bayirimo cyangwa se umupilote wayo yabashije guhita akurikiza ibyo bari bamubwiye kuri communication, kuko byasaga nkaho najya hejuru cyane n'ubundi yongera ubutumburuke bitari buze gukunda ko abasirikare bayirimo baza kurasa biboroheye ndetse baza kuba bari kureba neza target yaho bashaka kurasa. Ibi rero igihe
gihe bakirijinganya bagishaka uko bazamura ubutumburuke bw'iya Patrick Kobuta nibwo M23 yarekuye amarokete agera kuri 2 ndetse isekura ku buryo bukomeye cyane iyi kajugujugu y'intambara niko kumanuka ishya ndetse igurumana yihonda hasi impundu ndetse n'amashyi biravuga mu minembwe ariko kandi ntabwo byari birangiye haisaba igitero gikomeye cyane nanone kizi ngabo za leta ya Kongo cyanyuze ku butaka kigerageza kuza kurasa ndetse no guhangana na M23 kugira ngo hataza kugira byinshi cyane biza gukorwa nk'iperereza kuri iyi kajugujugu y'intambara. Ibi rero niho habereye imirwano ikomeye cyane aho kwirwanaho yayisijya mu ngamba ku buryo bukomeye cyane yesurana n'abarundi ndetse M23 yari iri kuri kote yanyuze mu ingabo za leta ya Kongo FARDC nkuko byagaragaye amasasu menshi cyane yiganje mu imbunda ntoya ninini nibyo byabaye nyuma y'uko indege yari hanuwe abaturage bo bari bamaze gusabwa guhunga ku buryo bataza kwegera ibi bice by'umwihariko byahanuriwemo iyi ndege. Kugeza kuri ubu ngubu rero na gahinda gakomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo n'amarira benshi baremeza neza ko ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye guhomba indi kajugujugu y'intambara ya kabiri bitarenze iminsi igera kuri 3. Ni igihombo gikomeye cyane ariko benshi bemeza neza ko imigambi y'igisirikare cya leta ya Kongo iri kugenda iburizwamo ugereranyije nuko ibitero bari gukora biri kugenda. Benshi bakabona neza ko urugamba aho rugeze bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo kiri gutsindwa dore ko hagaragaye n'ibimenyetso bivugwa neza ko abasirikare ba leta ya Kongo bamwe muri bo bagaragayeho indwara ya Ebola akaba ari byo biri kugenda bituma hatagaragara benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba kuko bamwe barembeye mu bitaro bya Uvira abandi bakaba barembeye mu matente aho bakuwe muri bagenzi babo. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza urundi rwego rw'uru rugamba ahakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye cyane Minembwe na Mikenke ndetse M23 yongeye kugaragaza neza ko ifite drone nayo ziremereye cyane aha Mikenke drone za M23 zongeye kugaba n'igitero ku ngabo z'abarundi. Ingabo z'abarundi ziri mu kampu mu birindiro hariya neza muri metero nka 300 uturutse ku ishyamba rya Mikenke aho izi ngabo z'abarundi zatunguwe na drone ndetse biza kurangira abasirikare b'abarundi bagera kuri 13 bapfuye 7 barakomereka bikomeye cyane. Igihombo gikomeye cyane byatumye hakurya Bujumbura bongera kwakira inkuru mbi cyane iturutse ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi asa naho yakomeje kugenda asabwa byinshi cyane mu bijyanye no kuba yamenya uko abasirikare be bari kuri ubutaka bwa Kongo babayeho ndetse dore ko umubare munini cyane wagiye uhagwa nyamara byaje kurangira igisirikare cya leta y'u Burundi by'umwihariko perezida cy'igihugu akomeje kwinangira umutima nyuma y'uko yagiye asabwa nabo bayoborana iki gihugu kuba yafata umwanzuro wo gukura abasirikare kuri ubutaka kuko bisa nkaho biri kugenda bishyira igihugu cyabo muri danger. Ni ibintu bitoroshye ndetse bikomeje kugaragazwa nuko abasirikare benshi cyane b'u Burundi nyine bakomeje kugwa muri iyi mirwano ndetse naboherejwe nabo baza nkaho nta cyizere bafite. Ibintu biri gutuma M23 n'amadubu bakubita batababariye ku mirongo ay'imbere ku rugamba kugeza ubu. Igisirikare cya AFC M23 Alliance Fleuve Congo cyamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane. Iki gisirikare kikaba cyatangiye kurekura amakompra n'ibisasu biremereye cyane byerekeza mu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Ubwoba ni bwose ndetse benshi baremeza neza ko mu muhanda werekeza ku ngoro ishinga amategeko, ubwo ndavuga ku nteko ishinga amategeko ndetse no ku ngoro y'umukuru w'igihugu, uyu muhanda wamaze gufungwa bitewe nuko umutekano utizewe. Nibisasu bigera kuri 2 byarashwe muri uyu murwa mukuru Kinshasa aho benshi bavuga neza ko intare za Sarambwe zamaze kurya karungu ku buryo bukomeye cyane ndetse zamaze kugera mu bice zishobora kugurutsa drone zazo zikaza kuba zarasa ibi birokete ndetse n'ibisasu biremereye cyane hariya mu murwa mukuru Kinshasa. Bamwe baravuga neza ko ibi byakozwe na drone zo mu bwoko bwa kamikazi, abandi bati ni drone zo mu bwoko bwa CH4. Izi drone zikorwa n'igihugu cy'Ubushinwa, abandi bakemeza neza ko atari ibibombe byarashwe na drone ahubwo ko ari amaroketi yarashwe n'imbunda nini cyane nkuko bigenda bitangazwa. Ibirometero bigera kuri 7 gusa uturutse mu mujyi wa Kinshasa niho benshi bemeza
bemeza neza ko ibi byaturutse aho bamwe bavuga ko atari M23 yaba yakoze ibi ahubwo ko ari abatavuga rumwe na Tshisekedi batangiye gushaka kumwivuna mbere y'uko ahindura itegeko nshinga ngo yongere kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'uko yamaze kubigaragaza. Inkuru ziragaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yamaze gushya ubwoba ndetse aho bamwe mu bahafi be bakomeje kugerageza kumugambanira ndetse bamwe bakavuga neza ko ari M23 nubwo itarigamba cyangwa se ngo ibe yahakana iki gitero. Amakuru aremeza neza ko ibi biri guhuzwa n'ibyo M23 yari yamaze kugaragaza yerekana abasirikare bayo barenga 20,000 bari bafashe urugendo basa n'aberekeza mu bice bivugwa neza ko ari imihanda igana Kinshasa, ariko bamwe bakavuga neza ko M23 uretse kuba yaba yamaze kohereza abasirikare bayo bagiye mbere muri ibi bice, abasirikare bayo bahagurutse mu gitondo mu rukerera rw'uyu munsi bashobora kuba batari bageze muri ibirometero bya kure. N'urugendo runini cyane guturuka muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Bukavu ndetse n'ahandi za Walikale na Kisangani werekeza hafi na Kinshasa. Mu birometero uba ushobora kurasa rokete cyangwa se n'izi drone zikageraho ku buryo bworoshye. Aha niho benshi bashingira bavuga neza ko ibi bishobora kuba atari ibya M23, ariko abandi bakavuga neza ko hari abasirikare yohereje mbere ndetse bivugwa neza ko bahageze kugira ngo baze kugenda basa n'abategura ikibuga. Gusa igihari nuko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we yamaze kuba yagerwa amajanja. Bamwe baravuga neza ko uyu mugabo ashobora kwisanga yamaze no kuba yapfa kuko ibirokete biremereye cyane byamaze kugenda bigwa hafi n'ingoro ye. Benshi bakavuga neza ko hashobora no kuza kumvikana ibiturika biremereye cyane muri uyu mujyi w'Kinshasa. Benshi barabihuza nanone n'imyigaragambyo hamaze iminsi aho abaturage bamwe na bamwe bari muri diaspora bakoraga imyigaragambyo bavuga ko batifuza Tshisekedi ko yongera kuba umukuru w'igihugu ndetse bamushinja ubwicanyi n'ibyaha by'intambara, bikaza gutuma hari n'abaturage baherereye mu murwa mukuru Kinshasa nabo bishora mu mihanda. Nubwo bitabagendekeye neza, bamwe muri bo bagiye baraswa n'inzego z'umutekano, ibyagaragaje neza ko Tshisekedi ashobora kuba atishimiwe na benshi muri rusange. Ibi rero byamaze guteza intugundi, imyivumbagatanyo ndetse iperereza rikomeye cyane, ndetse bivugwa neza ko bamwe mu bashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu bamaze kumubwira neza ko hari ingendo zimwe na zimwe ashobora kureka ndetse byaba ngombwa niwe mu rugo akajya yifashisha inzu yo hasi kugira ngo bize kuba byamurindira umutekano, ndetse bikomeje kugenda bisa naho umutekano we uri mu kangaratete. Biravugwa neza ko aya marokete cyangwa se ibi bisasu byarashwe ku muhanda werekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu, bisa naho bari bateganyije ko ashobora kuza kuhaca. Abandi bakabivuga neza ko ahubwo ababikoze basa naho bari bari gutagetinga iyi nyubako isanzwe ikoreramo n'umukuru w'igihugu. Aha rero biravugwa neza ko ariho benshi batangiye kugirira ubwoba, bibaza abahafi bashobora kuba bari gukorana na M23 batanga amakuru ndetse bemeza neza ko ibingibi niba ari M23 yabikoze, umutekano wa Tshisekedi ushobora kuba uri mu kangaratete, ariko waba mu kangaratete kurushaho mu gihe byaba byakozwe n'abatavuga rumwe nawe basanzwe baba i Kinshasa, kuko byose byamaze kugaragara ko bishoboka. Nanone bimwe mu binyamakuru byatangiye gusesenguriza inkuru bivuga ko Tshisekedi ashobora kuba yagambaniwe na bamwe ba hafi ye batangiye imikoranire yeruye na M23, aho benshi bahera bavuga neza ko uyu mugabo ubu ntaho afiteho guhungira uretse kuba yajya mu gihugu cy'Ububiligi, dore ko ariho iyo ibibazo bimudugaritse ashobora guhungira nk'uko yagiye abigaragaza. Haragaragara uruvunganzoka rw'abaturage benshi cyane hafi yaharashwe ibi bisasu, ariko inzego z'umutekano zagerageje kubakumira. Bisa nk'aho abaturage bamwe na bamwe ariko basa naho babyishimiye bitewe n'uko Kinshasa bamwe ntabwo bari kuvuga rumwe n'umukuru w'igihugu, bemeza neza ko akomeje kubaryamira ndetse mu mwanzuro agenda afata, aho bavuga neza ko izi manda zose amaze kwiyamamaza bisa nk'aho nta kintu kizima yagejeje ku ngabo ndetse yaba n'abaturage n'abasirikare be yakomeje kubashora mu ntambara. Ibi rero bigashimangirwa n'uko abaturage batishimye ndetse bavuga neza ko batifuza ko yongera kubayobora, mu gihe we avuga neza ko akiri guhangana n'ibibazo by'intambara nabyo bamushinja ko byamunaniye gukemura, kuko yatsinzwe akamburwa imijyi igiye itandukanye na AFC M23 kandi bakayimwambura mu bihe bitandukanye.
Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bishyira igitutu kuri Tshisekedi. Kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko yari yivuganywe, ndetse bikemezwa ko ntaho bigiye isaha n'isaha ashobora kumvikana inkuru mbi i Kinshasa ituruka ku mukuru w'igihugu. Biravugwa neza ko M23 ikomeje imigambi yayo ndetse n'urugendo rwo kwerekeza i Kinshasa nk'uko byagiye bivugwa, ndetse bigashyigikirwa n'umugaba mukuru w'izi ngabo za Alliance Fleuve Congo M23 ndetse Generali Emmanuel Nziramakenga uzwi nka General Sultani Makenga wakomeje kugaragaza neza ko gahunda bafite ari ugukuraho iyi leta y'abaginga, ndetse bakabikora mu gihe cyihuse cyane. Ibiturika biracyumvikana mu bice bitandukanye, yaba naho M23 yarekuye mu bice bya Minembwe na Mikenke. Amadubu arakirwanaho, ndetse bivugwa neza ko na M23 iri kubafasha guhangana n'ibitero bigamije kurimbura Minembwe. Ibi byose bimwe bavuga neza ko ariyo ntandaro yo kurakara, ndetse bakagaragaza neza ko M23 icyo yakora cyose ubu ngubu cyahabwa agaciro bitewe n'ibyo ikomeje kugenda ikorerwa. Irapangwaho kuraswa umunsi ku munsi, nayo ikagerageza kwirwanaho. Ni inkuru zigaragaza neza ko AFC M23 Alliance Fleuve Congo yongeye guhahamura aba bagabo babiri, yaba perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto usa n'uwamaze gutahwa n'ubwoba, dore ko intare za Sarambwe zagaragaje ubu tuvugana umuhate wo kuba zatangiye kugaruka mu bice ndetse hafi n'umujyi wa Uvira. Ibi kandi birareba cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye, nawe usa n'uwicariye intebe ishyushye kugeza kuri ubu ngubu. Umurongo w'abasirikare b'igisirikare cya M23 wongeye kugaragara umanuka werekeza hafi n'umujyi wa Uvira. Ibi bigenze bite ko M23 yari yaravuye muri Plene ikava Sange ikava Kabunambo ikava Bijombo ndetse n'ibindi bice, nyuma yuko hari habaye ikimeze nk'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ho byavugwaga neza ko M23 ishinjwa kwica amasezerano ya Washington, nyamara bikaza kugaragara neza ko uruhande rwayo yahise rwubahiriza ndetse irekura ibice, nyamara ingabo za leta ya Kongo zo zitigeze zigira uruhare mu kubahiriza aya masezerano, dore ko yarebaga impande zombi. Ibi rero bisa nkaho M23 yarakaye ikaza gufata uno mwanzuro wo kwigarukira muri ibi bice, ndetse ibyateye ubwoba bukomeye cyane. M23 yitwikiriye ijoro igaragaza neza ko ishaka kumanuka muri ibi bice. Abasirikare b'igisirikare cya M23 baragaragara ku murongo ari benshi cyane, imodoka imbere n'inyuma, umutekano wakajijwe. Ibyahahamuye Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi atewe ubwoba no kuba M23 yakongera kwigarurira umujyi wa Uvira, mu gihe benshi batekerezaga neza ko bitazongera, nyuma y'uko aba basore bari barekuye iki gice ndetse bakagaragaza neza ko bashinze ibindi birindiro, ariko byemejwe neza ko ku itegeko rya Generali Nziramakenga Emmanuel, General Sultani Makenga nyine yakomeje kugenda agaragaza neza ko bafite umuhate n'inyota yo kuba bakigarukira mu birindiro byabo. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze gushya ubwoba, basa naho batunguwe no kongera guhura n'uyu muriro w'amasasu w'intare za Sarambwe. Ibyatumye benshi cyane bari ku burinzi bagaragara nkaho batangiye kugenda basubira inyuma. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zatangiye gukuraho amwe mu mabariyeri akomeye cyane yari yarashyizweho n'izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi. Bisa nkaho rero inzira itangiye kuba nyabagendwa, umujyi ushobora gufatwa hatumvikanye ibiturika biremereye cyane, kuko kugeza ubu ngubu aya mabariyeri yari ariho izi ngabo asa naho nta kazi gakomeye cyane intare za Sarambwe zirimo zirahagirira, kuko bigaragara neza ko abasirikare bamaze kugira ubwoba nyuma y'uko bumvaga neza ko imirwano isa naho irangiye. Bamaze kudamarara, ibitero bya M23 bibatunguye, ariko kandi bigamije kuburizamo ibiri gupangwa nabo, kuko amakuru agenda acicikana avuga neza ko ingabo z'abarundi zohereje abakomando batagira umubare boherejwe kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaza kuhoherezwa kandi mu buryo benshi bemeza neza ko ari uburyo bwo kuza gukomeza ibitero, ndetse ngo bakaba bakerekeza no mu bice bya Bukavu. Kugeza kuri ubu rero ibi byose bisa naho byamaze kugenda biburizwamo na AFC M23 yongeye kugaragaza imbaraga n'umuhate, umuvuduko udasanzwe. Abasore bahawe itegeko ndetse
bari tayari ubu tuvugana. Ni ibintu rero bikomeje gutuma perezida w'igihugu cy'u Burundi wavuze neza ko guturana n'uyu mutwe wa M23 ari ibintu bibi cyane, ndetse ko ataryama ngo asinzire nyuma y'uko yabonye ibitendo byagiye biba, ndetse akareba ibyagiye biba ku ngabo ze zagiye zoherezwa kuri ubu butaka. Kugeza ubu benshi barasobanura ibijyanye n'aba basirikare b'igisirikare cya AFC M23 bakabura uko babisobanura, kuko bisa nkaho M23 itigeze ijya kure, kuko ibi bice yongeye guhita bigaragaramo ku buryo bworoshye, ndetse aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo basaga naho bari ku burinzi batangiye kugenda bagaragara basubira inyuma gake gake. Nyine impamvu M23 biri no kuyorohera nkuko biri kugenda bigaragara, bisa nkaho urugamba rwahise ruregezwa ku ruhande rw'izi ngabo, mu gihe intare za Sarambwe zo zasaga naho zikiri mu ngamba, ndetse nkuko biri kugenda bigaragara. Ndetse biravugwa neza ko ukuriye ingabo z'abarundi ku butaka bwa Kongo muri ibi bice by'umwihariko bya Kivu y'Amajyepfo, ubwo ndavuga hafi na Uvira ndetse na Uvira n'inkengero zaho, aha yamaze guhamagara abasirikare bamukuriye ku butaka bw'u Burundi ababwira neza ko urugamba rwabaye rubi cyane, ndetse uko babitekerezaga atari ko biri kugenda bashobora kohereza ramporo y'ingabo n'ibikoresho, kuko ubu ngubu bisa nkaho ari bw'imirwano igiye gutangira. Uyu mugabo kandi bivugwa neza ko yabwiye bagenzi be bari ku butaka bw'u Burundi ko hari abasirikare benshi cyane bamaze kuva muri iki gisirikare bagafata umwanzuro wo gutoroka, ndetse aho bigaragara neza ko n'abasirikare benshi cyane bagomba koherezwa igitaraganya. Muri Kivu y'Amajyepfo ahangaha niho hari kubera imirwano ikomeye cyane, aho igisirikare cya AFC M23 gikomeje kugenda gihangana n'izi ngabo ziri gushaka kurimbura Minembwe, ariko zitaretse n'ibirindiro by'intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu. Ahangaha rero duherereye hafi n'umujyi wa Uvira, neza niho hongeye kubera inkuru, habera ibitendo bikomeye cyane. Abaturage benshi cyane bakomeje kugenda baduhamagara batubwira ibi bitendo tuza gusanga ni igisirikare cyangwa cyongeye gutungurwa, cyatunguwe na drone z'ubwoko bwa kamikazi za M23 zigera kuri 2, aho zaturutse neza ku munara wa Puezero abahazi. Aha rero niho iki gitero cyateguriwe. M23 iza kumanura izi drone zisandaza ku buryo bukomeye cyane defense zarimo ingabo za Angola, aho byemezwa neza ko abasirikare b'igisirikare cyangwa bamaze gupfa ari benshi cyane. N'amakuru agaragara ndetse yemeza neza ko igisirikare cyangwa cyamaze gutungurwa kuri uru rwego. Ibi rero byahise bituma benshi mu basirikare b'igisirikare cyangwa bahasiga ubuzima. Biragaragara mu itangazo ryashyizwe hanze n'ukuriye ibi birindiro byari biherereye hafi na Mikenge, nk'uko amakuru abivuga, aho bivugwa neza ko M23 yihanangirije izi ngabo ariko ifatikanyije n'Amadubu. Aba basirikare bangura kwibutsa neza ko ni bamwe mu bari baje gufatikanya n'abacancuro mu bijyanye no kugurutsa amadrone ndetse n'ibindi bitero byo mu kirere. Kuri ubu ntabwo byabagendekeye neza habe na gatoya nk'uko amakuru abigaragaza. Abasirikare bangora bakomeje gutungurwa nk'uko bitangazwa, ariko izi drone zo zaje zibarangiza. Ubu tuvugana birateganywa neza ko iyi mirambo yabo ishobora kujyanwa i Kinshasa uyu munsi, maze bugacya yoherezwa ku butaka abwangura. Ibi rero si ubwa mbere bibaye hari abasirikare bangura, n'ubundi byigeze kubaho gutya, ariko biteza imyivumbagatanyo mu gihugu cyangwa aho abasirikare benshi cyane basaga n'abamaze kwivumbura kuri perezida y'iki gihugu bamubaza impamvu yo kohereza abasirikare muri iyi mirwano yo ku butaka bwa Kongo. Ni inkuru ishengura ingabo za Angola, ariko nanone igisirikare cya leta ya Kongo kikaba gitakaje imbaraga ku bagifashaga mu kugurutsa aya madrone, ndetse bakora n'ibindi bikorwa bijyanye no gukontorora ikirere, mu gihe abacancuro bo benshi basa n'abamaze kunanirwa, bamwe bagahungira za Kisangani nyuma y'uko AFC M23 yari yarakomeje kubagabaho ibitero biremereye cyane. Inkuru kandi zigasobanura neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu ngubu cyamaze kugaragaza intege nkeya, ndetse benshi bemeza neza ko M23 ifite ubushobozi bwo gufata uyu mujyi wa Uvira, nubwo nta gahunda ihari, nibura mu gihe kitarenze amasaha 10, bitewe nuko ingabo za leta ya Kongo zamaze gutatana, ndetse bisa nkaho nta madefense akomeye cyane agihari, nyuma y'uko M23 beretse ko ivuye muri Plaine de Ruzizi n'inkengero zaho Bijombo, Kabunambo, Sange ndetse n'ahandi hatandukanye.
batandukanye basa naho bongeye kugaragaza karagiteri zabo zari zisanzwe, bisa nkaho n'abarundi bisanze bari muri uyu mujyo. Ingabo za leta ya Kongo kugeza kuri ubu nta birindiro bidasanzwe zifite nk'uko byari bimeze mbere ubwo bikangagamo 23 umunsi ku munsi. Ibi rero nibyo biri kubaviramo gutungurwa no gutsindwa kugeza ubwo n'izi ngabo za Angola zadukiriwe, noneho benshi bakemeza neza ko urugamba rushobora kuba rugiye kurangira, ariko kandi rukarangira hari umubare munini w'abasirikare umaze gushirira kuri ubu butaka. Ingabo za Angola nizo zari zitahiwe nyuma y'abarundi bo banashyingurwa kuri ubu butaka, nabyo byakomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, aho ingabo z'u Burundi zivuga neza ko izipfira kuri ubu butaka zishyingurwa mu byobo rusange. Ibyo benshi bafata nkaho ari ukudaha icyubahiro aba basirikare, ndetse bakabwira imiryango yabo yo ku butaka bw'u Burundi ko aba bamaze gutoroka kera, ndetse ko batakibarizwa muri iki gisirikare cya FDNB mu gihe baba baramaze kugwa kuri uru rugamba. Nyuma y'uko kuguri kumenyekanye, hatangiye kujya hashyingurwa nibura abasine officers, imirambo yabo ikajyanwa ku butaka bw'u Burundi. Gusa abasirikare batoya bo biracyagoranye kuko bapfa ari na benshi, bakomeza kugenda bashyirwa mu byobo bifatwa nk'imva rusange, ariko mu by'ukuri ni ukubashyira mu byobo bakarenza itaka. Izi ngabo za Angola bivugwa neza ko zo ibi bitakunda, nyuma y'uko zimaze gupfa baza kuzishyira muri kajugujugu zikajyanwa i Kinshasa, nuko imirambo yabo ikaza guhaguruka i Kinshasa yerekeza muri Angola, aho benshi bateganya neza ko bishobora kuza guteza undi mwuka mubi muri iki gihugu cya Angola, by'umwihariko kuri perezida w'iki gihugu uba atavuga rumwe n'abaturage ku bijyanye no kohereza abasirikare, ndetse na bamwe bo mu nzego za gisirikare basa naho baba bakomeza kugenda bamunenga ibi bikorwa. Ingabo za Angola zishwe n'iyi drone, ndetse bivugwa neza ko zitapfiye zonyine bitewe n'uko bari mu defense bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo. Ni amakuru agaragaza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bahise birukanka amasigamana bata ibi birindiro, ndetse drone za M23 zigera kuri 2 zo mu bwoko bwa kamikazi, izi z'ubwiyahuzi zo zageze ku ntego nibura 98%. Ibintu bisa naho bitari bisanzwe. Nanone ibikomeje kugenda bivugwa ku ngabo z'u Burundi byo bikomeje kugenda bibagaterera nzamba kanyina wa nzamba. Aba basirikare b'u Burundi bongeye kumvikana mu nkuru zitari nziza. Abasirikare b'u Burundi bongeye kumvikana mu bikorwa byo gusahura abaturage batuye hafi na Plaine de Ruzizi, aho byagaragaye umusirikare w'umurundi wamaze no gutemwa n'abaturage, kuko bivugwa neza ko yari yitwaje intwaro agerageza gusahura rimwe mu duka cyangwa se nka botike nk'uko twabyita hariya hafi na Plaine. Ibyagaragaye bamufasha amashusho arimo aravirirana, ndetse bamaze kumwambura imbunda, ibintu byagaragaye nk'igisebo gikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Mu by'ukuri ni amakuru yarakomeje kugenda agaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi batorohewe, ndetse bakomeje kugorwa n'urugamba kugeza kuri ubu ngubu, ariko kandi bikagaragara neza ko uko bimeze kugeza ubu abasirikare b'abarundi bakabaye bafatiye mbere bakava kuri ubu butaka, nubwo perezida w'igihugu cyabo ahubwo ko habakura yongera abandi. Ibi rero bigakomeza kugenda bimushyira ku gitutu. Bari bazi ko ibintu byoroshye, ibintu bibaye amahoro, bagiye gutuza bagatimaza. M23 yasabwe gusubira inyuma, nyamara siko byabagendekeye, ahubwo urugendo rwabo rusa naho rwari rutangiye. Ibyo benshi bagaragaza nkaho abarundi baje kwisanga mu bintu batari biteze muri rusange. Ni inkuru zigezweho zemeza neza ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ndavuga izi ngabo za leta ya Kongo zaje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe, ambushi karabutaka mu muhanda Bukavu Uvira. Uwo muhanda ukomeje kuberamwe ibitendo bikomeye cyane, aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane, bahangana na AFC M23, ariko bigasa naho bibagoye cyane. Intare za Sarambwe nyuma yo kurekura ibice bya Bijombo, Sange, Kabunambo na Plaine de Ruzizi ndetse n'ibindi bice by'inkengero zaho, bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bibwiye neza ko ibintu bibaye amahoro M23 bagomba kuyikurikirana paka bakayigeza mu mujyi wa Bukavu, ndetse aho bivuga neza ko ngo bagombaga no kwigarurira uyu mujyi bafatikanyije n'abakomando bakomeye cyane b'igisirikare cy'u Burundi. Umupango wari wapanzwe wanogejwe, nyamara ibikomeje kubabaho mu by'ukuri bisa naho ari ibintu bibi cyane batigeze bateganya. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje
bakomeje guhura nacyo n'uruva gusenya kiri kumwe n'izi ngabo. Ubu tuvugana batezwe ambushi ikomeye cyane mu makorosi yo mwabiriya bice bituruka mu muhanda uva mu bice bya Kamanyura werekeza hariya mu bice bya Uvira, ndetse nyine n'umuhanda mugari uturuka hirya za Bukavu. Aha rero hongeye kubera imirwano ikomeye cyane. Ibimodoka bigera kuri 3 by'igisirikare cya leta ya Kongo ahari kumwe n'abarundi. Aha rero bakomeje gukurosinga muri ibice 23 irabareka maze baza kurenga umurongo ntarengwa. Intare za Sarambwe zirabacucuma karahava, hagaragaye imirambo myinshi cyane, ndetse ibimodoka bimwe biri gushya bikongoka. 23 yongera gufata n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Uyu muhanda ukomeje kuberamwo ibitendo bikomeye cyane kugeza kuri ubu, ntabwo uri nyabagendwa bitewe n'iyi mirwano yamaze kuhabera, ariko 23 iri gukora ibishoboka byose ngo abaturage bongere kugaragara bajya mu bikorwa byabo nk'ibisanzwe, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bo bakomeje kugenda baririra mu myotsi nk'uko biri kugenda abigaragara. Ni inkuru ziteye agahinda ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi n'ingabo za leta ya Kongo. 23 yo ikaba iri kwitera hejuru nyuma yo kongera kubanyuza akanyafi bahana ku buryo bukomeye cyane. Ibyo benshi bemeza neza ko 23 isa naho nta mikino na mikeya ifitiye iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana hasohotse amatangazo agera kuri 2 igisirikare cya leta ya Kongo gisa n'icyerekana neza ko 23 ngo ibice yavuye mitigeze birekura, kandi byamaze kugaragara neza ko abo basirikare aribo bari bamaze kurenga umurongo ntarengwa batamenye ibice bagomba kugarukiramo. 23 kubarikurira ibi bice ntabwo yigeze bijya kure, niyo mpamvu bakomeje guhura n'uruva gusenya. Bibwiraga neza ko intare za Sarambwe zamaze gutorongera, nyamara zahise zishinga defense zikomeye cyane, ndetse n'abasore babo baracyabarizwa mu bice bitandukanye bikikije iyi misozi, aho izi ngabo za leta ya Kongo ziba zibwira neza ko itegeko ryatanzwe na Amerika ryo kubahiriza agahenge k'amahoro kugira ngo 23 ive muri ibi bice ryagombaga kubajyana, ndetse batongera gusa n'abongera gufata intwaro. Nyamara ibi byakomeje kugenda bibashuka cyane, kuko ntibiri kubuza intare za Sarambwe kongera kwirwanaho ndetse no kugoba mu nshingano no kurinda ibirindiro byabo bishya, mu gihe benshi bavuga neza ko izi ntare za Sarambwe zahamuye izi ngabo ku buryo n'ibice barekuye hatarashirwamo ibirindiro bitandukanye. Bivugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bamaze kwicwa, ndetse aribo bari muri kontrole yo kumenya aho 23 iherereye, ndetse n'ibirometero ngo yabirimo kugira ngo bamenye aho bashyira ibirindiro, byatuma mu gihe 23 yabitekereje kugaruka muri ibi bice bitayorohera. Nyamara byabaye nka wa mugani wa bwa bushwiriri, kuko bagiye ntibagaruka. Ibintu byatumye rero benshi bakomeje kwibaza ibi bisirikare byombi, yaba abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo, imipangu yabyo, kuko bakomeje kugwa muri ibi bice. Bivugwa neza ko ari ibice byarekuwe, ariko bikaba bikomeje gutakarizwamo ubuzima bw'abasirikare benshi cyane. Hakurya mu Burundi bo barabwirwa inkuru mbi buri kanya, kuko abasirikare babo ni bamwe mu bakomeje guhura n'uruva gusenya kuri ubu butaka. Ubu tuvugana hongeye kumvikana inkuru y'abasirikare b'abarundi bongeye guhangana na twirwanaho hafi na Puezero, nibura mu kilometero kimwe, aho bari kugaba ibitero Minembwe, ndetse bivugwa neza ko ari ibitero byari bikoranye imbaraga zinyuze ku butaka, aho bari bafite tanka z'intambara ndetse n'imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat zose zagombaga kwifashishwa. Abarundi rero baje guhagarikwa na twirwanaho, bivugwa neza ko ishobora kuba yafashijwe n'izindi mbaraga benshi bakeka ko ari AFC 23 baza gucucumwa muri ibi bice. Ni agahinda gakomeye cyane ku ngabo z'u Burundi, mu gihe 23 n'amadubo bakomeje kuba babyinira ku rukoma. Hongeye nanone kumvikana inkuru zikomeye cyane zemeza ko icyorezo cya Ebola kitoroheye na gato y'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Benshi bemeza neza ko intege nke ziri kugaragara, ari uko bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bajyaga kuri front line ndetse n'abatangaga amabwiriza y'urugamba bamaze kwibasirwa n'iki cyorezo ku buryo bukomeye cyane. Ndetse igisirikare cya leta ya Kongo ntikirasora official statement yerekana ko Ebola yaba yamaze kugira mu gisirikare cyabo, mu gihe 23 yo mu bice kontrola iri kugenda ikusanya imibare y'abaturage ndetse ikanayisora yerekana ko hari abaturage bamaze kwandura iki cyorezo cya Ebola nko mu mujyi wa Goma. Duheruka ku munsi w'ejo batubwira 184 ndetse 23 igakomeza gukora igishoboka cyose ngo baze kwitabwaho, ariko mu gisirikare cya leta ya Kongo bo bararuciye bararumira, ibiri gutuma abasirikare babo iki cyorezo gikomeza kubuzuramo ari benshi cyane. Binavugwa neza ko hari n'abatangiye kwicwa n'iki cyorezo. Ibintu
benshi bavuga neza ko biteye isoni, ariko bikaza kurangira byose byegetswe kuri Wazalendo ngo nibo nzererezi zishobora kuba zazana iki cyorezo mu mabaragisi y'izi ngabo, aho rero hatangiye no kugaragara kutumvikana hagati ya Wazalendo ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo. Nk'uko bigaragara ku murongo wa telefone, umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo hariya mwabira bice asa naho atashatse gusobanura byinshi cyane ku bivugwa, ariko benshi bagaragaje neza ko ari ukuri, kuko bavuga neza ko hari impfu nyinshi z'abasirikare ba leta ya Kongo bari gupfa, ndetse abandi bakaba barwariye mu ibitaro bya Uvira bisanzwe byita kuri abasirikare, bikaba bisa naho byamaze kugenda byuzura nk'uko bigenda bigaragara, aho benshi basobanura neza ko uru rugamba rwamaze kwivangamo n'ibyorezo, ari nayo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo nubwo gisanzwe gitsindwa, ariko noneho byarushijeho kuba byorohera amadubu kuba yabasha guhangana nabo. Ibitero bya drone uyu munsi bisa nkaho bitaragaruka hano Minembwe ndetse na Mikenke nk'uko bisanzwe bikorwa umunsi ku munsi. Benshi bakomeje kwibaza icyatumye uyu mugambi wo kuba barimbura Minembwe wikomwa mu nkokora, ariko benshi bakagaragaza neza ko ari imbaraga z'amadubu ndetse n'izi ngabo zatwirwaneho nyine.